Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs udouble velayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ifuna-ke umdlali laphana-ke kwi-SuperSport United oyi-left back laphana-ke u-Aphiwe Balidi impela-ke amakhosi ayamdinga Naturena for laphana-ke ukuzilungiselela yona-ke isizini ezoqala ka-2025-2026. Impela-ke kuthiwa-ke iy'ngxoxo ziyaqhubeka njengamanje esifisela inhlanhla i-Kaizer Chiefs ukuthi-ke imthole lo mdlali-ke u-Aphiwe Balidi from laphana-ke i-SuperSport United-ke yona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe sohlezi ngikhona ngikulethele-ke ama-transfer rumors okuhlanganisa-ke nama-confirmed transfers. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.